Siza kuwe ngqo kumagosa ethu osasazo apho eAuckland Park liphumile ilanga lithetha kuba kaloku nathi sifike sagaleleka singumthombo ophala phambili gama lenkqubo Ekhaya Jikelele. Kanti ngokumbukeli kusithiwa nje ibetha inhloko ubethe qatha ukuze kuthethwe nxakasana lento siyenza kwezi yure ezimbini zidlulileyo ngoba ke sigalele nophuka ngokophuka nalo maqulo okuhlanganisa zeke sazityela itheko ngoko ke singena kule yure yokugqibela sidlamkile imisili phezulu lowo ke othe waphosa kokwenzekileyo nalinqaku esithe salichaphazela abasebenzi bomgodi impala platinum bebengafuni ukuphuma emathunjini nomhlaba kwezi ntsuku zintathu zidlulileyo bade balugoba uphondo baphuma kusekuninzi ke mbukeli esikuphathele kona nakule iyure nxela sona kaloku isimo sezulu ezemidlalo nendwendwe mbukeli eziqhafuqhafu ezawuqinisekisa into yokubana uthe qolo unolwazi ngezinto eziqhubekayo isendimlo ke ukholosa kalubisi umadlongothi ndihamba naye umamtshali isingene ehoreni lesithathu ke manje mbukeli lenqole masondo ingqayizivele yohlelo lesidlo sasekuseni ekhaya jikelele phakathi ke kwezinto esixoxe ngazo ukubhaliswa kwabafundi ezikoleni zaseGauteng kanti futhi sike saxoxa nanomkhaba Madonsela onguza kwethu ke lapha eSABC khona ke othe njengoba nje inkosi yami bekulindele kumholo nje wabeke ungasangeni uyabona nje umuntu ongamfakela imali ngemistake hayi akaforget akakhohlwe nje ngeke azazayithole lo mali back usengamana azamtrendisa akasamind ukuthi ngamana untrendiseke sana okusalayo andibhatali la mali ibhlungu kangaka into yothenda kuthiwe lo nje mandimbona ngunoqolo imali yami Ntombi uyabona ngoJanuary into esizayishare apho into esizoyishare mbukeli nje masingena nje ngehoreni lithi lokugcina ke sibheke indaba ehamba phambili. Duma Mtolo tried to bully us to reject or charge Comrade Jacob Zuma, thus undermining SANCO and its constitution. Umbutho weSANCO kwiphondo laKwaZulu-Natal uthi usihlalo wabo ephondweni nowayesakuba ngumongameli uJacob Zuma wamkelekile ukuba abe yinxalenye yephulo lomkhonto wesizwe. Umbutho weSANCO kwiphondo laKwaZulu-Natal uthi usihlalo wabo ephondweni nowayesakuba ngumongameli welizwe uJacob Zuma wamkelekile ukuba abe yinxalenye yephulo lomkhonto wesizwe. Isinqumo saloyo owayengumongameli wezwe umnumzana uJacob Zuma sokuthi angayikhankaseli futhi angayivoteli ANC sixekiwe abaholi beANC esifundazweni. uZuma umangaze abaningi ngempela sonto ngesikhathi ememezela ukuthi uzokweseka iqembu elisha lezombusazwe umkhonto wesizwe nanxenxeza khamuzi zakulele kuba zilivotele. iSANCO KwaZulu-Natal ithi ke uZuma wayitshela ngalesinqumo sakhe ngaphambi kokuthi asimemezele emphakathini. SANCO has no constitutional grounds of charging its provincial chairperson for joining the MK party. The PEC of SANCO KZN therefore resolved that President Zuma continues to be the provincial chairperson of SANCO in KwaZulu-Natal. Case closed on this particular matter. iSANCO ke iphinde yaxeka unobhala weANC esifundazweni uBheki Mtolo kanye nosihlalo waleli qembu lesifundazwe uSiboniso Duma. Duma Mtolo tried to bully us to reject or charge Comrade Jacob Zuma, thus undermining SANCO and its constitution. They seemed to personalize a political matter because as SANCO KZN, we are not yes-bus types that they have been accustomed to. iSANCO ivumile ke ukuthi lesi sinqumo sika Zuma sizokuba nomthelela esibalweni sabantu abazokuvotela iANC ngokhetho lwangonyaka ozayo. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini. Isebenzi zemayini impala platinum ebeyitelekile zenqaba ukuphuma emathunjini omhlaba kulezi insuku ezedlule zigcine ziligobile uphondo zaphuma emathunjini omhlaba eRustenburg eNorthwest. Zilinganiselwa enkulungwane ezimbili isebenzi zalemayini ebezivalele ngaphansi emgodini kusukela ngomsombuluko.
Isiteleka sazo-ke besihambisana ney'mfuno abafuna ukuthi abaphathi bemayini bahlinzeke ngazo okuyimpesheni kanye nemihlomulo yezabelo eqondene ney'sebenzi zemayini. Isizathu-ke solele ekutheni-ke lezi zisebenzi igcina-ke seyiphuma emgodini kube indlala nanokuthi-ke abengekho amanzi anele. Ziyakupheka kusho inyani Noma maqondana nokuthi ezinye zezisebenzi beyingaphansi emgodini beyihlaliswe ngempoqo zingafuni. Emgodini siliba sihlele phaya ngekufuna imali manje vasikhiphe kuthi vazobuya bakhulumisana ukuthi imali sizoyithola o asina kuyithola manje iqiniso asizange siyithola indaba yemali sihlele kusukela Monday singene ngapha 3 khona siphuma kumanje yabona umphendulo wazizokhulumisana abanganga phele sikukhulumisana indaba yemali. Into besifuna sitholanga yabo. Hayi into azihambanga kakuhle but ke still sisaqhubeka sakhulu sisaphindele ku manager la futhi yabo. Emva kwa kulamalanga la siyathathile sihleze emgodini amathathu. So umuntu wenzeka ke angeke sikwazi ukuthi siye ku manager la sesonke yabo sisathatha abanye abambalwa abahamba phambili ukuthi ngabo manje basaye ku manager la. So ukulandela isikhathi so thola report back ngomso wasazi ukuthi into zohamba kanjani ngomuntu beke banjiwe lapha ngenkani besihlezi ngokuzwana kwethu sifuna lento besifuna. Everything is ready because besilela ama right way. Yeah, so anything sibazoyisho i ready for because imali yabantu abethu bayidlile imali yamashares which means imali skip production more than so I company yasipha so mabayithatha union ithatha ifaka somewhere for ukuthi boyikhulise invest so lama investment bona bacede mavumele bayishare thina bayithatha bona bayidla ababaphi basebenzi. Kanti ke singathanda ukulumkisa abo banenhliziyo zibuthathaka ngelinqaku lilandelayo. Kothatha nje ukuphazima kweliso ukubulala utitshala wayekhulelwe uKirsten Clayt okukuvele ngethuba kucotshelwe isicelo sebail somfundi ubafana Mahungelo neminyaka engama-21 notyholwa ngokubulala uClayt. Mahungela ke ujongene nezityholo zokubulala, ukudlwengula, ukuphanga kunye nokuceba ukubulala. Umbuso ufunda istatement sikafakazi somphenyi wecala uthe umsolo wabonakala emakhamereni elandela umufi ngokumphenyi wecala kwathatha imizuzu eyisishiyagalombili sokuthi lo thisha aqinywe abulawe. Isidumsa lo thisha satholwa abanye ababesigijimele emva kwemizuzu engama-30. The witness picked the phone at around 0:15 a.m. and the deceased entered the park at 08:04 and the timekeeper took pictures at 08:05. Meaning the murder occurred in the period of ±8 minutes. Unogadu Kramula osebenzela inkampani 24/7 uthi kubonakala wesilisa ejombisako lapho kwatholakala khona isidumbu. On this camera I found an African male. Living the area. Leli cala lihlahlela mhla zingama-29 kwephezulu. Izinkulungwane zesizwe samaNdebele kaNzuza bezibungaza iminyaka eyi-140 ngonyama uNyabela yahola impi eyabe iphakathi kwesizwe sayo nomphakathi wamaBhunu owabunga phansi kobuholi bukaPaul Kruger. Lempi yadonsa izinyanga ezisishiyagalombili kanti yasuswa ukuthi ingonyama uNyabela yanqaba yaphetha ukukhokha intela kuhulumeni wamaBhunu. Lo mkhosi wamnyaka wonke ubanjelwa eRosenegal eLimpopo. Ngesikhathi ingonyama uMabhoko wesithathu yethula inkulumo kulomkhosi inxuse ukuba kube khona ubumbano phakathi kwesizwe samaNdebele. Ingonyama uMabhoko iphinde yagcizelela ukuthi abaholi ababone uNkulunkulu ngakho ke izakhamuzi zinelungelo lokukhononda uma kungahlangatshezwana nezidingo zazo. Ingonyama uMabhoko iphinde yaphawula ke nangombango oqhubekayo ebukhosini besizwe samaZulu.
Uvoto eDemocratic Republic of Congo luza kuqhubeka namhlanje kwizikhululo ezingakhange zikwazi ukuvula ngosuku lovoto. Ukubalwa kuqalile kwezinye izikhululo zovoto kanti ikomishoni yonyulo yesizwe ezimeleyo yase-DRC ivumile ukuba izikhululo zovoto ezininzi zivule kade. Ulibaseko ke kunye nezityholo zamaqela aphikisayo zobuqhophololo, ubundlobongela kunye nokusilela kwenkqubo kudale inkxalabo ngokuthembeka konyulo kwelinye lamazwe amakhulu e-Afrika nelinobutyebi bezimbiwa ezibalulekileyo kuqoqosho lwehlabathi. Abameli bamalungelo abantu abamele izisulu ezasinda emlilweni wesakhiwo isindiso eMarshalltown sebemukele isinqumo sokukhishwa kakhomishana uAdvocate Thulani Makhubela ekubeni ingxenye yekhomishana ephenya ngalomlilo owadlula nemphefumulo engaphezulu kwama-70 enkabeni yeGoli. Ikomishana eyaqokelwa ukuba iphenye imbangela yomlilo waseMarshalltown isikhiphe omunye wokomishana bayo kulandela izikhalazo eziqhamuka ezisulwini zalomlilo eziswela uAdvocate Makhubela ngokuchema. Lokhu kulandela ukuthi eseke imbhalo egxeka abokufika kuleli enkundleni yakhe ezokuxhumana iX nebeyaziwa ngoTwitter. Le mbhalo ibifakwe iqeqebane eliphikisana nobokufika kuleli eseliyinhlangano zombusazwe Operation Dudula. Having regard to the aforegoing, I am satisfied that a case has been made out for the recusal of Commissioner Makhubela. In the premises, I rule that Commissioner Makhubela is recused as a commissioner of the commission. Ummeli wezakhamuzi ezasinda ngokulambisa kulomlilo uthi Makhubela obengafanele ukuphenya lolu daba. Umsola ngokuba umuntu vele ongahambisani nabokufika nokuzibandakanya neOperation Dudula. Abameli bathi bakhululekile njengoba uMakhubela engesezuba ingxenye le commissioner. And a person who supports Operation Dudula or puts South Africa first might not be impartial when dealing with issues relating to them or when dealing with issues of how the fire was caused or in fact on the compensation that might be one of the recommendations given to them. So it is the perception of bias. Ikomishana kulindeleke ukuba iphenye ukuthi ubani owaqala lo mlilo nogunyaza ukuzihlalela ngokungemthetho kulesi sakhiwo esikenkabeni yeGoli. Mbukeli ake sibheke ukuthi kumi kanjani kwisimo sezulu. Ngelispino sikwamkeleke lapha ekhaya Jikelele njengamanje sekuyisikhathi ukuthi ke sibheke ukuthi yiziphi indaba ezingondaba mlonyeni lapha yana ku x.com. Yes, Mbukeli, sijonge ke i-hashtags eziphala phambili. #JusticeForRefilwe, hashtag ephala phambili leyo. I-hashtag yesibini ithi Kirsten Clate. Make sijonge Mbukeli into yobana kwenzeka ntoni pha ku #JusticeForRefilwe.
Intombazane neminyaka e15 ihlanganyelwe abafana ababili bayidlwengula eMidrand mhla ziyi-17 kwephezulu. Kukholakala ke ukuthi lesi sigameko esinyantisa igazi sahlelwa umngane wesisulu kanye nabo ke laba bafana abenze lesi senzo sobulwane. Kukholakala ukuthi isisulu sabe siye endaweni yokujabulisa kanti umngane waso yena ongqondongqondo esisigameko wasinxenxa ke ukuthi siye komunye umuzi lapho esafike sadlwengulwa khona. Kwabhlungu kakhulu mbukeli kudala sisithi phansi ngokuphatha katalala kwamanina nabantwana. Kanti ke mbukeli ityala ke lodlwengulo liye lavulwa kwiziko lesipolisa. Usapho ke lona lwathatha amanyathelo omthetho. Amarhe ke mbukeli athi ababatyholwa ngodlwengulo sele bengaphaya kwezitixo. Le ntozana ke ifumane unyango kwaye ke ikhuselekile kunye nosapho lwayo. Bathe bahlomla ke phaa kwikhasi lika-X. Make sijonge uba bahlomle besithina ababhalileyo. U-at Miniveta uthi parents are to blame. Parents must be arrested if their daughters or sons who are underage are found at a drinking place. You are not a worthy parent if your 15-year-old girl is not home at any point, especially if where they are there's alcohol. The police must arrest you too. Uminiveta uthi yena abazali ke yibona kumele babekelo icala mangabe ungumzali unengane engaphansi kweminyaka evumelekile isitholakala endaweni yokuphuza okusho ukuthi wena kumele ukuthi uboshwe kwawena kumele ukuthi uboshwe ngoba kufuneka ukuthi ngabe uyazi ukuthi ngasikhathi sonke ingane yakho ikuphi. Umbono wakhe ke lo waya uMiniveta ake sizwe omunye ukuthi uPaul wathini. Oshane yena uphefumulile sithi we live in a sick society. How did these boys, 3 minds, not in a flinch thought, what they were about to do was wrong? So none of the 3 fathers, none of them ever told the sons. Uyathi into bana ixesha sesiphila ngoku kulo ngenene kuyabonakala into bana abantu izinto abazenzayo zizinto apho bengabonisi ukubana badibanisa amathambo engqondo. Chunqembe sijonge othe wabhala ubhale sithini. UGT Mabuza uthi 15-year-olds usually don't own property. So after rounding up the boys, the next step should be the owner of the venue where the kids were drinking alcohol, then whoever sold or bought the alcohol. Too many things went wrong before the main crime. Uyasho ukuthi kuningi okwenzeke nje ke ngaphambi kokuthi kuze kufike kuleyo ndlu lapho ingane edlengulele khona kuningi okwenzekile kuphunywe kanjani kufike kanjani endaweni kaTshwala lowo uvumile ukuthi ingane ingene endaweni kaTshwala nalowo oyidayiselile noma nalowo oyithengele utshwala. Kanti ke njengamanje sekuyisikhathi ukuthi sibheke ke i-hashtag yethu yesibili ethi #KirstenClades. Kanti ke mbukeli uqwebu lobungqina bonisa ukuba utitshala uKirstenClades usweleke ngenxa yokwenzakala kwentloko ukukrwitshwa kunye nokufuthaniselwa. Esi sehlo ke mbukeli senzeke phaa eGeorge Lee Recreational Park eParkmore kwisixeko saphaa eSandton ngomhla wama-29 kweyeDwarha. Ubafana ke mahungela otyholwa ngokubulala uKirsten ufake isicelo sebheyili. Kukholakala ukuthi uClades ube namasonto ayi-14 ethwele ingane yomfana ngesikhathi ebulawa ngesihluku. Umfundi ke obhekene necala lokubulala okuwubafana amahungela waboshwa zinga-26 ngoLwezi kanti uthweswe icala lokuhlela ukubulala ukuphanga ukuhambisana nesihluku kanye nokudlwengula. Kepha kumbiko wezempilo ubonise ukuthi uClades akukho lapho abelimele khona esithweni sangasese. Akacacike nokho ukuthi kungani umbuso wengeze icala lokudlwengula ekubene eqaleni ubumbeke icala lokubulala kuphela. Uinenekazi kuphawulile lapha ku-x.com uthi yena a reasonable person wouldn't find a dead body and quickly strip its clothes and wear them and discard his own clothing in the drain. Uinenekazi kena uthi ke umuntu ke okahle nje ke angeke ukuthi ungathi uhlangana nesidumbu somuntu uvele nje usikhumula ugqoke impahla ebese wena ezakhe impahla ke uyayilahla edrainini. #KirstenClades. Ubhalile naye utlale uthi my take is he saw her alone with a phone, wanted to rob her but she fought him. He got angry and strangled her, or he has seen her before and had a crush on her only for her to tell him to get lost, which angered him. Utlale naye uthi mna olwam uluvo kule ngxibakaxaka yenzekayo kukuba uye wambona eyedwa ephethe ifowuni
wafuna ukuthini wafuna ukuyoxutha amrobe kodwa ke kwabonakala into bani intwazana yamlwa emva koko ke uthi noba ke ukulapho ke wanomsindo wamkrwitsha khona uthi okanye mhlambe isiganeko sesenzeka uthi mhlambe wambona ngaphambili wabane crush lento ukuthiwa sesincwaso wathi ke ngokuxa semxelela wathi makaphuma phele lonto ke yavuselela ntoni umsindo luluvo lwakhe ke uyabonakala into bana uzama ukujonga into bana inoba kwenzeke ntoni kanye kule ndawo yesisiganeko babhalile ke nomnye masijonge into bana ubhale ephefumula esithini Call me king uthi I don't know which is worse him being guilty of actually murdering #Kirsten Clates or him being innocent and just a psychopath. If he's guilty, then at least it explains the odd behavior. But if he's innocent, then the boy needs serious help. Uthi nakazi ukuthi kupho kubi okudlula okunye ukuthi mhlawumbe akanacala ngoba phela mangathiwa akanacala lokho kungabe kusho ukuthi ayi akaphili kahle engqondweni uma kuukuthi unalo ngempela icala at least lokho ngabe kuyachaza ke ukuthi yini indaba enza izinto engajwayelekile uthi okuthusa kakhulu ukuthi uma ngathiwa akanacala then lo mfana okusho ukuthi udinga usizo ngempela. Sesibeka lapho ke izindaba ezingundaba mlonyeni esiyibone laphana ku x.com siphinde sikhumbuze kembukeli ukuthi leyambono bese ifunda imbono yababukeli o imbono yabantu abasebenzisa x.com ababhale khona ngakho ke iSABC kanjalo nekhaya Jikelele ngeke baphawula ngokukhononda okungaseke kuvele ngayo njengamanje isikhathi sokuthi sishone iphi kholosa masithi qosi bathathe sibase evenkileni buqiniseka mbukeli into bana ugunqe kubukele ekhaya Jikelele. Siphinde sikamukele mbukeli ekhaya Jikelele la ku SABC lihaye kanjalo na ku SABC Plus. Njengoba sisesikhathini samaholidi okuphela konyaka izingozi zasemgwaqeni zithanda ukuba imvamisa futhi ke zithatha impilo yabantu abaningi. Ngokwesintu ke mbukeli umuntu oshonele emgwaqeni kumele ukuthi kulandelwe umoya wakhe. Kanjani ke futhi isizathu salokho siyini ukuzwa kongeziwe ngalolu daba sixhumana ngocingo kwenosolwazi uPitika Ntuli. Solwazi sikubingelele sikamukele ohlelweni ekhaya Jikelele breakfast show. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje kuseni. Ngiyabingelela lonke nabalaleli. Solwazi lesi isikhathi sonyaka lapho isibalo sabantu abashonele emgwaqeni senyuka kakhulu khona. Iyini inkambiso yokulanda umoya womuntu oshonele emgwaqeni? Kubalulekile nje ukuthi uma umuntu engeshonelanga ekhaya noshonele emgwaqweni ukuthi umoya wakhe ufanele ukuthi ulandwe. Ukukhumbula ukuthi esintwini uma ingane izalwa inkaba ayisikwa uyayeka lenkaba iziwele la ikhona other clans la iwela khona bahlanyela isihlahla in order to ground you ukuthi na ikhaya lakho umoya wakho ula kwenze ukuthi uma ushonela ke le emgwaqweni sale kubeke phela ke nama rituals ukulanda lo mphefumulo wakho uwabuyise manje Solwazi kubaleka kangakanani ukwenza lokho? Kubaluleke kakhulu ngokuthi uma umoya womuntu oshone ngengozi eshone ngobuhlungu uhamba nje lapha emoyeni wagcina songene kwabanye abantu kudaleke inkinga eziningi kufanele nje ukuthi ke abaphansi ke bakubo bamukele ukuthi baze bamukele ngumndeni kufanele ukuthi wenzeke vena amasiko okuxhumana kuphi nabaphansi ukuthi bavumele lokho ukuthi bawuthathe lo moya bawubuyisele kuphi ekhaya. Manje Solwazi uma ngathiwa ke lokho kulandwa komuntu akalandwa kumuntu lapho kwenzeke khona ingozi ngabe lokho kungaba namthelela muni ke ingozini eziningi zomgwaqo? Kuyenzeka ukuthi kuleyo ndawo leyo ubona sekubhalwe esikhathini high accident spot la kuma high accident spot kula ingozi zizakala khona ekaningi ngoba yenzakala le ngozi ngoba something went wrong. Ngiko ke nje ukuthi
kufanele ukuthi alande lo muntu umoya omubi nokufa usuke kuleyo ndawo lapha yekwenzeka khona ngoba ungenzeki lokho kuzabe lokhu kuba nengozi kuvele ingozi njalo kuleyo ndawo leyo. Ingabekelena Solwazi inkolelo nje yabantu abamnyama noma mhlawumbe nabanye abantu bezinhlanga abayayenza lenkambiso? Abanye kuphi eNdiya nakwezinye izinto bayenza la eMzansi uzabona ngabelungu nje uthi uhamba nasi siphambano sesibekiwe lapha emgwaqweni ukuthi obunye wethu washona la umuya lapha ubona nangiya isiphambano nalapho obunye washona la lokho ngokwako nje umuntu ushayela imoto yakho ukuthi umuntu washonela nje lapho ke kuyakuphazamisa lokuphazamisa nawe uyabona yiyo ke nje kithi ke kunjalo kodwa angichaze lokulanda komoya ukuthi kubaleke kangakanani uma ulanda umoya usebenzisa isihlahla umphafa is a spiritual tree or noma usebenzise ke ibuffalo branch buffalo tree branch labathi izizi masbuchromona ubona le branch yakhona elanda nomzimba lo amanyevo akhona akhona abheke ngaphambili amanye abheke emuva asiningi isihlahla ezijalo ngoba sibheke emuva kushuthi uyakuphansi bakini umoya uyalapha ngaphambili you are moving to your future lesihlahla leso sakhethwa ngaloko and uma uya la ushonelwe khona lesihla le branch ohamba naso inesihlalo sayo emotweni ahlali umuntu uhlala esona lesihlahla lesi sizawulanda nje lo mphefumulo ngoba amasiko ethu abaluleke kakhulu uyazi nje ukuthi uma indodakazi yami seyizobeletha fakube nehlambiso angithi yebo fakube nehlambiso ingane shayelungiselela ingakazalwa you can therefore see with how important it is ukuthi la umuntu eshonele khona umoya womuntu into ebaluleke ukudlula yonke into manje Solwazi mangabe sekulandwa kumphefumulo womuntu endaweni yesigameko ngobani ke ubani umuntu okufuneka ukuthi onegunya lokuthi akwazi ukuzolanda umphefumulo womunye kuya ngemindeni futhi imindeni then abanye ke babiza emndenini ke ama-healers ke azakuza lapha izangoma esizawuhamba nabo uma singahambi nabo sibatshele ukuthi kufanele ukuthi kwenzeke njani la kuya khona ngoba kubaluleke kakhulu nje lokho ngoba siyazi usho ukuthi kufuneke ukuthi lelo hlahla lelo libe nesitulo salo emotweni ngoba phela lokho kutshengisa ukuthi uye lonizomlanda kusho ukuthi ngokomoya uhlezi lapho njengoba ubusho nje Solwazi pho ukuthi lezi ihlahla noma lamahlahla asetshenziswayo ukuyolanda umphefumulo lakhe sizona izihlahla ezejwayelekile engabe ziyashesha kodwa ukutholakala noma zihlale zikhona noma ngabe kusehlobo noma kusebusika lehlahla zakhona ezivame kube all about perennial seziba khona njena ebusika nasehlobo kuba they are very hardy plants zakhona yeah isizathu ke sokuthi mhlawumbe kube mangabe sekuhanjwa nalihlahla kukhulu hayi ke mbukeli kubuya ngazuthi ke cha usethe ukusilahlekela ke uSolwazi Pitika lesixoxa naye la mayelana nokulandwa kwabantu eindaweni ke zeingozi mbukeli uyasho ke nawe ukuthi cha kubaluleke kakhulu ukuthi ke abantu balandwe kulezi indawo lapha okusuke kukade kwenzeke khona ingozi ngoba bakungenzeka kanjalo phela kuyabonakala ukuthi yena kuba nezinye ingozi eziqhubeka zenzeke kuleyo ndawo kanti nanokuthi nje kubalekile ukuthi umphefumulo womuntu usuke kuleyo ndawo uhambe ke uyofinyelela ekhaya sisiquke ezitolo siyabuya emva komzuzu
Kanti ke mbukeli siphinde sikwamukele sibonge kakhulu ngesimo sezulu. Kanti ke mbukeli mangabe siqhubeka nenkulumo yethu esibe nayo ke noSolwazi uNtuli. Solwazi uNtuli siphinde sikubingelele ekhaya Jikelele sethembe sesiyaxhumana manje. Sesiyaxhumana siyabuya. Oh siyabonga kakhulu. Hayi cha lesi sihloko esikhuluma ngaso Solwazi sibaleke kakhulu abantu emakhaya kubalekile ukuthi bezwe bazi nokubaleka kokulandwa kwabantu ezigamekweni zeingozi. Ingakho sithe cha asikushayele siphinde siqhubeke ke nengxoxo yethu. Engabe sikhona yini isikhathi esibekiwe esibekela ukuthi umuntu alandwe Solwazi mhlawumbe ukuthi uma ngabe ingozi yenzeke ngoNovember kunesikhathi esingaka ongakwazi ukuthi uyolanda khona umphefumulo? Yabona kuyashiyana abanye ukuthi kungenzeka nje bathi bangayisi ndawo yokumbeka bawulande loboya uyabona ngoba if you do it afterwards so hambisani right ngani phakathi lo moya lo ophumela emzimbeni uma senomfihla ke konke sekwenzakele kodwa kuyenzeka nje nesikhathini ngemindeni ngama circumstances ukuthi kungenziwe ngaleso sikhathi but after that abanye then they can go ceremony yakhona izawuhluka nayo everything that's going to be used maybe even be different. Yebo Solwazi ngike ngakuzwa uPaula ngokuthi umuntu osuke elandiwe ngehlahla usuke nesitulo sakhe na emotweni ngoba ngokomoya kukholelwa ukuthi ke usuke ekhona lapho emotweni manje indlela yonke engeke ngakuqaphela ukuthi kusuke kukhulunywa naleli hlahla litshela ukuthi sekukuphi makungenzeka mhlawumbe Solwazi ebese ingxoxo iyaphela noma inkulumo kungabe kusashiya ukuthi manje sesikuphi ngoba ngiyazi ukuthi khona nokunye ngeke ngakuzwa ukuthi imoto mayima kufuneka nisho futhi nokuthi imoto iyama manje umuntu angazasale lapho eyitshela ukuthi usefikile. Yabona unjalo ayethu sothatha lo moya uthi njengamanje sisebhulwa sesiya kuphi ku N3 njalo ukuthi azi ukuthi ukuphi not blow record if anything happens ukuthi you don't say having anything kaningi then lo moya won't be accepted kahle that's why sokubalekile ukuthi kube ne concentration eningi that's why abantu abaningi ba involve izangoba ngoba umsebenzi wabo lo ukuthi babe focus kuyo ukuthi ingqondo engaduki kube lephutha kulomsebenzi omkhulu kangaka. Manje Solwazi uma ngabe umuntu engalandwanga egcine engalandwanga ke kulowo ndawo yesigameko akakwazi kuba idlozi elihle emndenini wakhe. Akakwazi kuba idlozi elihle emndenini wakhe. But to answer that question uma umuntu eshonile sithi siyamfihla siyambeka siyamkhweza siyamnyusa these are not the same things angithi omunye siyamlahla umuntu olahliwe umuntu adawubedlebula ebulala emubi even noma usiyombeka siyomlahla akaphumi through the door kahle umuntu onjalo can't be idlozi but then with this one ongalandwanga kungenzeka ukuthi thathe lo moya wakhe uyofaka komunye emndenini bese kuthiwa hey nangoke usibusiso ungenwe yidlozi. These are some of the things la ngena khona ukuthi lo moya sathi ungena komunye umuntu khona uzohlanzeka nomndeni uzohlanzeka nesizwe sihlanzeke. Zikhona yini impawu ke Solwazi ezikhombisayo uma ngabe mhlawumbe umsebenzi uhambe kahle okulanda umuntu ngoba mhlawumbe omunye angasho ukuthi ayitshela ukuthi hayi umuntu wasekhaya sihambile sewomlanda kahle ngehlahla kanti mhlawumbe akuhambanga kahle zikhona impawu ezitshengisayo ukuthi cha ubekeke kahle uyidlozi elihle noma cha. Uma kahle bekuzawubonakala ithi kuhambe wrong kukhona uzawuvela la emndenini abantu abaqhumende kakhulu naye mhlawumbe lokugula okunjani abantu bangakholwa lento lena kodwa nje namhlanje ngisho ne-science itself iyaziprova lezi zinto esikhuluma ngazo lokho bekuthiwa ama-superstition angithi yebo Solwazi angichaze nje umthandazo ukuthini
uma wena uthandaza you start ama airwaves lama airwaves wakho aqhumana namanye ama airwaves bese kuba into eyodwa ubuhle lo so ke ngaphandle indaba yonke ibaluleke kanjani something ngikahle ukuthi wrong something izawuvela bese kuthiwa hey ubani ungenwe yidlozi ukuthi kuzolungisa lento eyonakala uma kulandwa lo moya. Hayi sibonga kakhulu ke solwazi ngesikhathi sakho nangolwazi lwakho olunzulu kubalekile futhi siyethemba nokuthi ke babukele ekhaya bafundisekile bayazi futhi nje kubalekile nesolwazi nokuthi engathi lungadlula lolu lwazi lwedlulele einganeni nasentsheni ekhulayo ukuze kuqhubeke ngoba ungabe uthi uyacabanga nje uyayibuza ukuthi uma ngabe lamasiko engadlulele einganeni zethu kuyoba njani umhla singasekho okusho ukuthi nje kuyogcwala abantu abawusala emgwaqeni bengalandwa ngamahlahla. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Okay, sure. Lokho ke mbukeli bekusolwazi uPitika Ntuli besichazela kabanzi ke ngokulandwa komoya womuntu oshonele emgwaqeni. Lesinye seyigaba zethu lapha ke ekhaya jikelele lapho sisuke sicathulisana khona mbukeli ngezinto ezithinta isintu kanye namasiko kanye nje nendabuko yakho njengomuntu. U8 siyabuya emva komzuzwana. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele. Uyamkela Nhlwana inzalelane yasemthatha eMpuma Koloni ungumbhali wencwadi ethi Inhlungu yevezandlebe nethi ke yatyadula sibalwani equlathe imibongo. Ingaba yintoni equlathe zezincwadi sinayeke ukusinabisela banzi. Yamkela masikubulise sikwamkela enkqubeni ekhaya jikelele. Mandithathe ithuba nami sisindibulise umbukeli ekhaya ndibulise nawe. Enkosi kakhulu. Ngaphambi kokuba singene kudliwano ndlebe lwethu khawusixelele ngawe ngubani uyamkela? Uyamkela Ntwalana yinzalelwane yasemthatha kwaLindile. Ungutitshala ohlohla isiXhosa kulwimi lesiXhosa eHoly Cross High School ndikwayiyona departmental head ye-languages. Ndingumbhali osakhasayo okay waphumelela imbasa noko eziliqela apha kwecala lembali lokubhala including i-South African Literary Award 2022. Ndikwanguye nomhleli wencwadi ndikwanguye nomsasazi kwakhona. Ngoku ke xa uzawubhala lencwadi sithetha ngayo namhlanje intoni mhlambe ongathi yakufakela impembelelo into bana ubhale lencwadi ethi Inhlungu yevezandlebe? Ebona wena sisi kwindawo esihlala kuzo kukho izinto esingafuniyo ukuthetha ngazo nesizibalekayo kakhulu kwi-society zethu kukho abantu abafayo ababulalekayo ilonto leyo. Umzekelo xa sithetha ngenhlungu ngevezandlebe eligama lithi vezandlebe akukho mntu ulithandayo wonke umuntu uthatha ngongathi liyalumeza kakhulu. Kwakhona kwindawo esikuzo akuthethwa ngenhlungu that they go through yona leyo nhlungu leyo but then baye bebulaleka so I've taken a decision ukuba mandibhale lencwadi lena to be a voice of the voiceless wena mntasekhaya having to grow up emzini engungokokwenu nokuba ulivezandlebe nokuba ungumqakwe nokuba usiza nanina but the difficulties that people go through, the pain that people go through ngokukhulela emizini engekho kwabo. So ithi ke ngokulondo leyo I've written this book ukwenza ba noko dike nongelilo ivezandlebe akajonge ndlela mbi yokuphatha abo bantu abo so biza ngoba mavezandlebe abanye imiqako abanye nezizana nina. So ndibe nalondo leyo yokufuna ukubhala incwadi ndibe ndingumuntu ke wamna ke ozama ngandlela zonke ukulondoloza ulwimi olulwethu lwenkobe lwesiXhosa but then xa uzama ke ngokulondoloza ulwimi kufuneka kube nayo into obhekisela kuyo ngakumbe apha kwecala lakho literature lena. Incwadi kwakhona isondele kakhulu kum kuba ndililo ivezandlebe myself. Wow. Oyena myalezo ofuna umuntu ozathi ayifunde lencwadi ufuna udlulisa ophi?
masiphatheni abantu ngendlela ekuyiyo, sibaphathe ngothando, sibanikeze uthando, sibanikeze imfudumalo emakhayeni wethu. Kwakhona xa sisiya kuyo le ncwadi lena sijonge izinto identity crisis, social thoughts, depression, because xa singena kule ncwadi lena you get to know ezo zinto ezo zibe zilidishwa yile nto le yokucalucalulwa ekhayeni ocinga ukuba lelakho, nokuba mhlawumbi awucinga ukuba lelakho, calucalulwa yifamily. Calucalulwa lusapho lwakho. Umntu ke ngokoyifumanayo le ncwadi okanye othi uyayifuna ingaba ifumaneka phi? Iyafika kwi-Pancake bookstores South Africa yonke. Iphinde kwakhona uyazi ukuyifumana ngokungena nganifowunela okanye WhatsAppela ungakwazi umbawuda South Africa. Ondikhangelayo ku WhatsApp or kufumaneka ku 07390921 03909 okanye ku Facebook uyamkela yamkela uzobona accounts ezishaya ayiblend khona ukuthatha kuyo Yamkela masibambe ngazibini ngexesha lakho. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele lo besetha naye nguye uYamkela Ntwalana, umbhali wencwadi ethi Intlungu yevezandlebe. Sihlala indlebe naye ke ngokuqulathe le ncwadi. Masithi qhwike sibhatala amatyala ungagunqa ubukele iEkhaya. Umbukeli sesifike ekupheleni ke kohlelo lwenu enilithanda kakhulu iEkhaya Jikelele. Bekumnandi ukuba nani namhlanje, kodwa ke ningakhathazeki, siyabuya futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Ekuseni nje ihora lesithupha malishaya yithi labu zobusuzwa ke umkenenezo weKhaya Jikelele usuqala. Nathi sesime ngoma ke ukwazisa ngeindaba ezindaba mlonyeni, ezemidlalo, sinezivakashi njalo njalo. Futhi ke kusasa kulesihlalo. Hey, Simfry. Ndiyakwazi kaloku into yobana ngolwesihlanu ukutyhila kwenye page ndikubona uhambela phezulu ndithi kwatsha pha ngenene nangenyeniso mbukeli ngomso ngolwesihlanu. Uyaqonda kaloku into yokubana nathi ke siyekhaya Jikelele siyazingca ukusukela ngoku sabe siyiqhumisa imbiza yethu sifaka spicy. Hey, kuzawuqha kunobathana kusala unobangela. Sibambe ngazibini mbukeli weEkhaya Jikelele. Masibe khona ke sibe kunye ngomso kusasa. Chos. Nisale kahle.